Syak Thambor ki Kristan jengi sasisin hapo ke jela Chhattisgarh. Kene gede ke video ke belas yang viral haki sosial media. Hadin bagi pajak glacier hadin bagi Kristan kila Syak Thambor. Kene ke jing Syak Thambor kalong basya penperat dusman kaying meneki Kristan hak ketika jaka wadah pedang kajing dan lang kajing sak hilang jangki pulit. Paling bahkan ke video pilaban sakhi hiru baki pulet ru kim lei kim pensange ya ki paj ba Hindu ki ba penjat prai ki yang mana Kristan bat ki pulet ru kila supai kai ya kan ke jingle jangki Hindu kum tab bitar klub ki paj ba Kristan ketika jaka na baki pulet ru kim pensange ya kan ke jingle bi ai jangki Hindu ki paj ba Kristan kila suret mensimben kila su labi tanah ketin Hendrik kemudian ki paj Hindu naba ki paj Kristan ki dai kiret paj do jingkermen hikhat ki paj ba Kristan ki badan Syabar jangka North East India naba Syabar jangka North East India amdan bakhen brio amdan bakhen buram ya ki paj Kristan sakane ka wepat ke jingjia buat kata kala jia hakane ka joi ke jela kata ka jela Chhattisgarh buat kata ka jingjia kalong basya khang persya ki paj ba Kristan bakin tep yu reunion Kristan hadin bu ulah khlat nang ne perthai haki paj ba Hindu ha ketika jakahi ki paj ba Kristan kila ngosi kila yang persya ban persya yang ne jing khang bi an ki Hindu ban tep yu riu Kristan ketika jaka na baki paj Hindu ki kam ki ong ba omsya ya ki Kristan ban tep ha ketika jaka padang ne pilaban sakhi hibiang sasisin ki pulet ru gidan rengkat lang pat ki pulet ru kim ailat ya ki Kristan bakin tep ya kamet yap jongki te kini ki baro ki balajia pokari India jengi pilaban sakhi syai ling bagan ka video ha ka bang ngitip syai bakan ka sarkar BJP kam khentran ya ki wi niam ka sarkar BJP ka target bet pan pin ke la Hindu ya ki breu hak kelang setlak jongkari India.